Musesia ni kwatio museo kwa ivinda ingi ni ugocha ndini wa kilungu cha uiti bala twithe watu inanensia maono makonetie mauweme kubabuka nyoto kama na maito ni chao na maita wata alama ratona kuvoa tukamana mekala na wa na mo ata indi ro ine kulio kana wowo kwenda tunenanensia ndini wa kilungu ke tutomeo tumani mukube wambie na ndeto uiti kwa ili ndeto kenda imwe itano na nitwithe wa tuisisia ikulu yaku kana otomani waku na woni waku nye nito wa Robert Mutkuona indi tunanda kitale tunaina chuma akithelu tunanensia thina wa kwiwa na muthenya wo bondi tueleasia yo ni chao kila mundu nena ngawe kitotha umutethesia kwiwa na indi kanitho chenda kitale atulilikania sietwa na au mita karibu sana daktari we museo. Asante bwana Robert. Nitawa Alex Mwanza kuma Better Center nicho kliniki kila tunachoba masaku cha ushughulikia maundu makwewa na balance. Asante. Chumwa kithelu tunanene ayulwa hearing loss kana thina wa kwewa kana mundu kwasya kwewa ndi kwa tulikanio kwa kubeyo ila tunene ya thina wa kwewa tunene acha ila tu nene ya thina wa kwewa tinene ya mundu ethwa atena uwezo kana utoni wa kwewa kiwango ni kila cha kawaida kana kiwango ni kila kitikiletwe kwa kithimo cha wasya kila cha kawaida ukesethia maundu ndekwiwa so utekwiwa kiwango ni kiu nikyo twita wina kana twasya wina thina wa kwiwa. Asante. Tulilikanio ingi yula mundu wabiki ya kunengwa kindu cha umutethesya kwiwa ni mundu lobikite kiwango kiba cha kweka kwiwa. Thina wa kwiwa we katika levels na tuithima kiwango kila tuthima wasya nacho twita decibels. Ni twasya waile kwiwa wasya we kiwango ni cha itheo wa 25 ila twita decibels kana iwango ila itumika kuthima wasya. Kwa uwethwa no kwiwa kiwango ni kitheo wa 25 we sawa, lakini wethwa wasya no nginya wongelwe thiulu wa 25 nibo twasya ni waile kwithwa kana ni waile utethewa kwiwa nondu pethwa utewa nesa kiwango ni chu wesaithia no ngangana muno kana no strain kuelewa undu andu mekwasya no isethia no ubetwa ndeto na mbwani kana ke school wesethia ni ke ubetwa muno ni masomo kwa upe mbwa be bata wethwa wina thina kiwango ni kiu kuma kila cha nthibio twasya around mild hearing loss ila between 25 to 40 decibels tukasya mundu ucio ni waile utethewa na tunyamu twa kuongela wasya. Asante. Umontheri ngwana ni waite tunamutu tina tunamutu yana twa utethesya mundu kwiwa. Si katika different styles kana style kipathukanio na also size ya tuno kipathukanio na ondo tuthu kumano kipathukanio yutuni na tubani tula basic hearing aids ila si utethesya siake wakutu siaile utethesya mundu kwiwa peila siake awa kwa kukolwa bakutu takano itu sita behind the ear kana BTE in short form kama mundu ekia kutuni au ukekia no ekia kutu na ikolio pata wako ni kosa wasya kaili cha kutu kiwango ni kila cha ile eneo style yemwe ila commonest itawa BTE kana behind the ear hearing aids na nikongela ngawa wasya kana kila mundu aenda akathimi wa kiwango kila cha ile itaka ne wa cassette pe kila kithime kulingana na ila hearing test tweka twathima matoto yeyula bana to program ya ukesethia keba in the neutral position kana natural position lakini wenda kuongela wasya kana wenda kuola nitwembwa na buttons obaitina ube ya kuola ana ya kuongela kulingana na environment ila uwe kana mawithilo kwa lamai wenda kuongela ukongela kana wenda kuola ukola na tulatwe matukuni yao na kwetu mwatwe kweyola twina ila tuita AI kana artificial intelligence emone yota eno ni nayo demo ino is a real one ina AI kana artificial intelligence ukesethia wathi bandu bekelele niko kethiola so wathita bandu be ma speaker manene niko kethiola mwene ukesethia nikasubia matu maku
waendelea na kuikala boka yibosia until nawe la uwezo ka restart nundu wa kusuvia matu. So esu tuita AI kana artificial intelligence already nitumikite katika kusovia tunyamuto style ile ingi betunge tuita rig kana receiver in the ear kani ko tuita rig kana receiver in the ear tembo account to kase the receiver ya wasiaji bandine nundu wake wesaidi nundu wa kaiku amplify nzebe zangela wikete hearing aid the microphone sia tutu ngetwa kawaida si banza so kana kwa microphone it's inside here ukasa there you ukelele 17 ni a filter so ndo sumbu 17 muno na pia kena kaikuoneka muno kwa andu ala matenda ila isio sho inene ndotha atu ni nangi limitation yacho no kwethwa tuikava ila range mundu aite muno matu power ya kwigwa twembwa ana power nene kwa hiyo twembwa tu classify kwa ila moderate to severe hearing loss lakini severe to profound tukothesia tu twena mold ine nange na kwa andu ala ko pia tukothesia ala mold ine nundwa ila twita dexterity ukasethia no ni rahisi kwekia yutaka kwa mundu muko kwekia imbwa yebina the other style twendo ana yo pe tungeto nini very ndina kwa sample yako keke ya wandeni kuto and that is for and young matendeta siendo yoneka kana mundu daoneka kana na thina equivalent so kiwango ni cha mild to moderate nundu kaimbwa ana power nene nundu ntiko kanini so the smaller undu kiana no weke na power nini na kabila ka kono kala kanini ni toto emwiso to bila no toto ai arinyates so we side akaina power nene kwa ukeke ya wandini kwa la mataite muno slightly we side kaligera ndene ndo kona na keke to baundini mundu akaumasia kwa uto no wiki ya battery na ito na wikala winda yana ata na mundu no essence ni sikana no aendie kwa expert battery no kwekea we the version eno ya battery na ve version ingi ya recharge yuto to ilio we side ya wiketa ilela ona charger enondo ina magnet ukasede aka kwatu nike charge keba but the battery driven to ilio no bando kena compartment ya kuilebia ya the like utabasia ukaumia no yebendo yeke ajengi ka battery no kaka ilio tulapa saa lakini tisu swasa twasa weke abane tuthokasia machine na mabinda bangi size nde size wa match kwa ube specific batteries ya hearing aids ni sio yitu na sio display na determine itengemea na hearing aid size yayo na specifications yayo ni nondo sieke bathokani na sia kweo ila sia charge wenda yuka ukasete anua recharge wikito recharge bandu bike ya batteries tuone kupaiki lanza te muthembongi wa ndo kutetha kwigwa yes pe kiwango kila twita profound kana kiwango cha ukasethia yu ila twita residual hearing kana kwigwa kwaku ni kuthelupyo especially ta mundu akawa makathela view kana ciana cia ciaiwe cie deaf ila twita deaf people yo ndo mundu ucio saya ndewa cio kwigwa na wiva kwa hiyo asino ma benefit na ila twita cochlear implant cochlear ni part ila ya kutojewa ni kwatia ni kuiya mubwa no wa kutoisetha nena elesia laisangi ni yote ta cross section ya kuto ondo kuto ilienza then loko iliendene kubika bala be choma cha kuto then kuma choma ni ketipeto bende to tineya to lato twa vibration kana muvingitho wasia katika part ila yewa ya kuto neno yote ta cochlear cochlear implant kwa mundu la waite bina wako ewa pio ukesere ndatethe na toya nundu toya tuthethe cia pala kutukwina ilati etiela kutiela okendo lakini kula kuthelu pio kutethe kana cochlear implant ni ka electrode kekiawa through operation kwa operation obawiti wa kuto kakalikelwa bau kakeke wandini wa part yewa ya kuto ka ukasethia yu ka replace nerve cells ila cia kwia cia theri lebina kakeke wandini ukasethia you ka act
ta hair cells ila sio sawa siana ituma kilikoni. Kwa hiyo ila ndelupi ubembwa abe hope yesu ya cochlear implant ukasedia keki wandini na kaeki wakaindo kange kanza ota hearing aid ya kawaida pata wayani kwa so wasia na ende ituma katika cochlear. So kaindo kukeki ya wabundini na kaeki wa ina kaindo ka processor ka kwa process yo wasia kebaanza na kaikonnectiwa na ka hearing aid ukasedia yuka akenza kailelo na magnet ukasedia ka communicate na kukendini na nikindu utona umia kekinza lakini kala kendini keki ya wa permanent lakini kakenza nikaindo katona obendwa ukasedia no keki wethia ta hearing aid lakini kala kendini keki iwe permanent wesedia nika communicate na kaukenza wesedia wasia kosa wasia ketuma ndini na ende katuma ndini kaituma kilikoni na ende wethewa. Yes. Tunambo hiyo thio mwane mukube kaindo ka mundu anenga watu itweli uketia matwonde kana no kutukumu kwa mundula kutukumwa kwau twekia kamwe akwa mundula matu ele mau twekia tweli kitumikila twi matueli nundu wa kumana direction ya wasia ngai atunengie matueli wesethe ayu embwa wasia umangalikoe kutukune kwa passive wasiosu we louder kana we ulango kwa automatically kilikoni umama wasiosu umangaliko eno the same na kutuko kungi wasio umangaliko kuone kukosa wasiosu we ulango na kilikoni uimama wa umangaliko ila utumia kutukumwe ta wemo kutukuma kukathela bina na wetumia kumwe ila wasia umela nduma nawo umaba so nongi notegemea kubenduka uisisia embwa yake kamota ndio manaka umangaliko eba nongi no ubenduka sisi o confirm na medho ikanoma mangaliko ela yumete for danger kana for emergency embwa yosio matuele medho maithukuma na wewe ya kwikia isu ya kukwatania na wiki wongaliko siele kana ningaliko no wiki wasiele kanemwe kulinga nondo e cost no yothi ulango muno we say the cost is the low na kuletwa na ikiwa ne kondo kwa utala uta Kenya I think no ilobi boka na thika wani team ya specialist mbewe 15 tikendo kela isi nondo bela pita ENT surgeons na audiologists ala yume othukuma obo wa kwewa so na speech therapist me ondini we said ya yune makuna weosu na pia alama kuna visa sia CT scan chao all of them member methukuma as a team ke said ya nime omana kila kindu balaki ulika akelikata na kanebe yani na ende au mabwe inengele lolongi amutwa step ilenge kwa hiyo kindu kuna we team nima ya specialists 15 we said ya mundu su akwata hotel yosu no atetheka kuendea nambe. Asante. Na indi nduka thiba saitu sio kathetie na kitalo ndabie kana mundu lote na thina wa kwiwa akekia sindu hivyo ndito no mwika na sio ula wane wa aili to so hata nika na withie ni watetheka kilungu cha uichi ito sio kathetie. Inu ni Mutongoi TV. I, Mwai Kibaki, declare that the Constitution shall be the new Constitution of Kenya. Kilandi yimia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemia itongo ese ndisio ndekwa vamwe. Veo vathukanu kati wa aki cia mundu na uthasi wa mundu weni wisi kivathukanyo ni chau. Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzwa ni muno. Mundu autaviti okungiliti ovivyeni wevithaniti na usekikana wavito ni matuku wasava mundu su etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia.
Na nundu ndamanya ikomasana muyande muthia uwa twebundise yulu wa meo kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutiti saa 12 dakika 40 cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Wemi wa matukwa ubindukite ukatwika wa kilobia ila we ubanda kindu omana kumana soko ya kuneva ni wale mba kumana wevi kutea kwambia kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya ibange ngewani andawa mumiagi ibinda thila dhalite kunanda we ibinda thila yalite uimi wenda masabu na avocado ino si survive na mbua hii kana nungithasia most of the time kondi ngithasia munango nini ungametio munda nezokezera kihuba yongenda wakuna masabu uithie nguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabobenda utuika wina inijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine koke baita etumbe yi baita nondo wale ule unobandie muno jasia wasa wa ng'ombe mongo to wasiche teno ino ni nome jo ino ni nome wabese mongo wayo umwasa ani ndolu na yuwe muimi ivangenesa kuima ndukese kukwatwa ninza kana ukosembesa kwithwa wimite tundo tuini no kithe kikimwe kati wa challenge kila kitu no tuma muimi atakwata sokonze wasia wa muimi kila wakatatu kwambia saa ile sia mawiyo wina ke Steven Mwema va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya nomba sievo chaku kano kuvinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wa vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash. Kisese cha Mutongoi FM na Mutongoi TV nikiende kukwaililia withukesia na usiaisia waku ethi wawina woni wende kethio kana maunyungu nyesio yulu wa ilungu situ tukoni simu kwisila noti mwonza kenda ile itano itatu kana ututumie utumani mukube kwa ile itatu kenda emwe itano ingi no ututumie utumani kwisila email complaints@mutongoifm.co.ke kana md@mutongoifm.co.ke kana utambuke maubisine maitu alame mwakoni wa Sartaj musiene wa Masaku ngoloba ya thandatu kimanithia kini kuondwa kuatia miao na miamulo ya Communications Authority of Kenya. Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungwa Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma pa uikala wakwambilile kuna tatu mwi wa mwanza twe Makindu kwa Ekati Building kuthengeania na ulikilo wa sibitali munene wa Makindu wa kele matukunana tuitala kuthengeana na Flavors Restaurant katikati wa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakatatu matukunatano twe Matu Stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengeania na Matuma Supermarket wakana matukunathandatu twe Kitui Red Kamolit na wa Intel Bookshop kunda Kindu stage ya Probox ya Mbitini kungethanisia na Chama tu Hotel wakatano matukuna mwanza twe Masako Complex Inn kuthengeania na Automat Supermarket kuthengeana na Bata na wathandatu matukuna thandatu twe Mulolongo 3Ds Hotel ground floor katikati wa Automat Supermarket na China Market oingi wathandatu swa matukuna thandatu twe Mutomo kwa Francis Yanda itina wa Frajan Supermarket kwa maobombe ange tuthoke mobisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunesi mukwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ino ni Mutongoi TV.
Nina udhocha ingi thini wa uiti muthenya wa mondi twende na kuminikilia kuna nisia yulu wa thina wa kuigwa twina daktari unali mtaalamu wa maundu ma kuigwa ina udhocha ingi daktari twendeye na ingi tunavika twana nisia yulu wa siluisia ukutelesya kwa travye yo mundu tena thina wa kuigwa nundu kana na wako manena kaitoka akeki akutunundu kuigwa kainena nesa no kwete mundu thina bata wa devices kana na mtoto wa kwigwa ni kuongela wasiola buthi kutu na wembwa uthimetwe kulingana na mundu lo no kwikia kwa mundu wina utena mathina ma kwigwa ekia ka kembwa kena wasia munenange kawaida no basi ti danger kwa omundu koza kwikia lakini itegemea na duration ila weke yako tu mundu on kelele wa kawaida twasia wewe we exposed to kelele so more than isaalima niwe wambe ya eva we mwishoni wa kwana kama tomako kwa huu okuba ukanatio ndio na be mwisho mudhuku lakini kila kidhuku angu onekana wasia ni tubila kwa siana especially ke lao media mundu yini latu ta zinc batteries zo wetu ya zinc na ya likaba mutakana kakeke enyu kana kamelia ya pala utio ubaloka ne bebasya niko da au bebi balaka adi ubaloka kabila ukasedia yukaluma moloko Gambio baby gambio baby ko mwishola munene ni ku baby kwa to bila tu twenda tu ibe basa na siana na tito tu kwa otolatwa asa ototo ali remote isi ya TV to bilo tu twa modembo su tuonde tu ile ibe basa na siana usedia kana aina kana na kila genge kene kendo changa lama mundo deso lecho kila organisiana odo ya mundu wa kana muka subia ndo to nozobe ataito didi ya kitheka chako ndo ingalama yatu ni nene na mundu atono katumia kwa miaka yana hata ni utumia binda yasa kulingana na ndo wasobia nilenga na example na mutumia omwe umau wakwa ni wakatumia miaka mbewa miongo kake na wewe wasobia kwa ndo wasobia no woke kuserve asante vendo mansia pengine wewe kendo kionena kile nikito no so ya magnetic field na yitha ina thina kwa uima waku wamo ndoniguo kana no ando maika ako so bia sindu sio hearing aids sina danger ya muthemba tosu nondo kila lebo hearing aids leo part itatu very important bela ita microphone ya kwa wasia bela ita wa processor kana engine hearing bala be ini na be amplifier so the color part kwa amplifier no amplifier like kaso ni electronic device kone kaindo ka mudemba wa stima ota simu ndo simu ya kutumia tofauti nondo koka hiyo sa network ta simu it is actually safer kute simu wewe mbona utumia simu na yeye ina risk ya waves ende na waves zote na ndina magnetic ina microwaves ende na microwave ndina radiation yoyote ya stima ni very safe kundi side effect yoyote kwa mwili kandi madhara yote kwa mwili kwa binadamu. Asante. Tunane na sisi yulwa mathina la matona kutuma wasia thina wa matu na nienda tukeba kwa mundu utambasia matu make karaga ni nzia yevela nzio ya mundu kuthambia matu make ni kanokethia ndunati na matu make makaeka kwigwa twasia matu ni momenda mbasia mombitwe makauma makona koni makona koni limo masobia amatu makona koni tikeko wanaunu andwengi mona na moma uma ndine masiokete nanza kwa twa device ya and we say ya alama abikanza ni mwa bangula lakini ndine alama ndine kana namo as long as maina abinga na makasi ya kwegwa
kana makaita dinonge wa chage kana chao ndwaile kulicha kenu ndini kwetu na mundu tutawa cotton buds noni mebata muno matutumia ila wa ungula matu muno meka unyana manya uyumi alama kona koni na nemo ma protected kuto yua umi alama siye kana masobe itakuto makona koni nemo masobe itakuto wa umya yuko ruguti ya kwa very vulnerable kana kwina mwisho wao kwata infections taila sia kuma mabia kunea na mambo tasu na kila kingi makona koni ano mama si yake toke ka ndeni omome si ya tometutu twali kaka kaindo kali hoka umuka pia ukayenda abasa ukasema iwe ka kwatwa ni tandembwa ukasema ka loma bu na kaikwio kuweza kaina ende siendo ila zimgali tometutu twatwe otunenange tasingolo ko dawo likano matu lakini tuwe magwa na pata wa makona koni mundu membwa mena lembo so kwata kasa moja sasa kaliende yake sopika kila chomani ona kitoa yeye chomani choke mbwa yake very sensitive ikatino wewa nichoke tumeketa wa choma mundu wewa hata takendo kena kale okasamuka nini kutina na ni kitoa meka isi ukendo takengolondo ni utono choma ukasele chatomeka ibitu kama kwa uno sio mungu akauma lakini tu advice ya mbani kikana wewe kaisonga no wiki kebu immediately mbweta dikeka samoka andika ukeke akebu kewiki kitoka choko wesele kaya mwani obeba kae ka onda ume naende wili sibitali wana daktari wa ENT nesiokela daktari wa ENT mundu asune monesi mena siendo ile itona kumya tumetutu matu tiko tumia siendo ingi itaile kwa matu kwa ni usioga tu kwa ni mtaalamu wa ENT kana wa matu akaumia kesede ndana umisia kutu la ukumya kanyamuka. Asante ilo tu ya to the sio banza yo tu ile sana chao nundu watu ya earbands ni muisi tasia embele lazima wiki kendo kutu ikia kikoko acha kikoko ane chao kizongone elbow tasia anduka kendo kingeka yo embele lazima wiki kendo kutu tasia ikia kikoko acha yikika exactly so no ile ku avoid kweki asiendo matu atomeka kwa kila ugamba twasi akitambaa cha kila cha ugamba bala kitonobika taanza bala be weno tutumia mugwana wa kutu obaka ka mindo kobika kata mbala oba uo pangulo ba bazi oba cha kitonobika baba beneke mundu chake ili kandele ba abeke bindu kanabo pangulo ba oba cha kibika akatambala kako kala be tomato ka tukaseto ba banza bangula ukukungia kanako asuange mabundi ni mebata wa moa makwikala baundi ni mato pema wo matona kuchangia kwa mato ta kwamba bai ndakame sukali mawo mama lemboso libedi to be connection nene muno especially na sukali nondo no affect ya nerves lote ta neuropathy na affect ya nerves yote ko ibenga be mwisho wa andola mena sukali ku develop tina wa kwiwa ko lenga yoso kila mwaka makekala maisiwa matu undo maendelea na benga be tina makaito pressure iko baada tina wa matu ina wewe wana stroke ya mbata muno ni ko ba utuma mekiba itemboka kelekoni sio yote ta stroke na stroke ya the one make nerves isusi affect yawa na imwe ko affect wani isusi ya mato sia kwewa kila kingine accidents kana kukono mtu ya sio taisu ni si affect ya kwewa o mambo tasu to elo sianya na mo wisaidia maina tobikia ila tu ilayo nicho bila tutuma matoma ne anondo chicho kichangia munwando kwikia siendo mato na mundu ali tapekata matuma nyeya muno nundu wa mathina makwe mandi na nundu wa kwikia siendo wezeli ya mundu no ikio kalamu no ikio nzia cia nguku tumete mesia kelebete na ende tuoneka hata tutu sio twa matu neonenga assignment musia isia
endo sisi mbwe na cotton buds kana twino tu twa wano dhambia matu odio sisi ba umbe ngona bandu bandiketwa caution na caution yaiti ndo kekie mbeni wako tu kwa utu na mutu no utumia baanza na kuya kubangula kubikete lakini mbewa bau ndukalicheka na makunondo wa onyema kona koni matu meambiyo ne na limwe ali saiko ondo wa doa kanondo wa ungula na ume one nondo wa ona mutwe ila wa nyamu no nondo kiskonde kitu kila mauta ma producer wa mwemeta wa seba manya mutwe wa beya oneo so yona amena nzwe nene mundu ayasemba kama mauta mutwe no one nondo wake kutukwanya nekune no meosu ola mini wata wanondo wako kauka muno kwako tu ekabula ko ngikotwa na ni infections telate ta fango nisieta kunewa kwa matu uno usio embwati thina wa kukauka muno ukasiwenda kitali embwani fango infection ukanengwa ndawa ela lai Daktari nizo kana wa kama na kisa kia no we masi ya matu tayuwe we maine ano wiki ya mauta ma ngoko me mauta yange ni wa ala megale ndo ndo ala ko ne mesi me huti ndize mauba ba kwiki ya sindu isu matu kwena mwisomo ngambia mauta mangu mauta mangu ku ni kindu organic kana kindu kitoma kwa kwa ila we kia kutu na baiba we bacteria nende waina ngale kwa si abana le usuti multiply si rozi mingi na cause more problems kote useo kwa ube mwisho wa kutumia mauta mangu kwa ndo ile kwikia mauta mangu ko tindawa ko kutu kwalia either limba bacteria kana fungo kana allergy kono usio konekenda kitali ukanengwa ndawe la lele lukekie mauta mangu ko kana zuma mabuti tindawa ya mu ni mauta mabuti tima ondo mandike meta wa mabuti tima mu azindule si utomeka mweni wa mundu si alembwa si mbime na ikeko utafiti so no expose mwe wako na chemical ita ile ono sio ukona ndakitale ukanonda ala yene tio sio kutumia siendoso ikule yako ya mudia pendo meanse ya neigwa matoma ya mbati omundu omana ndana ibando be wase mwingi without na mwana mundu ile tekekata matu kwambati kana ando masi angeli kana mundu ngya kasiegwa mbua nongya kasiegwa ngali si ambete esutometa tinnitus tinnitus ni de na wewe awa katika matu ila matu medo wana dina wa kwasya bina ko muno ando ondu maende yana ukwa mayasya bina mambe ya kwamba uyembwa the warning sign kana early sign ya kana matu asio mambe yete dina ko wona kana wedwana dina suwa kwamba ngeli kana ngale kana kwa mawasya matebo no sio kona ndakitali wodhima matu ukadhimwa ni kana embwani mambe yote la bina ukakwata mtegio tena ndo baile Asante daktari tulilikania sitwa yako na indi naitwa sia kusia moja na tatutona kusubia matumaito maikata dina kondo wa kusubia matumaku nasia edwa matumaku nimero adina nduka bodesi either ne kunewa kana kwaliwa kana nuwa kutokwade ya kweigwa nduka bodesi no sio ukona daktari wa matu ukadhimwa na mbwani kindu kitona kuite kamituki ukaitwa pe mathina mo maita wa ndawa mata namba ubetuka kiwango kila kithogu kwa uno sio ukadhimwa tene ukaitwa kana usere wasi ya mwisho wa kulea kuigwa baumbe yani kwa kila kingi twezobeane na wema wethi lukomena kelele mwingi twethukesie simulasi ya kwethukesia wasiola waile wende tutekwenda wasiola kuna kelele muno kana ula umbumbu wendegete ni Gen Z muno no ligete matatu no kona tustika tu asiembwa wasene mwingi pengine we mukomo so ando muika so we matumeni nundu mwa moso bia pe mwisho matu asuno mo ukategemea we mukoko usobia oyikwete esitwa nguna naisiba ya mwambe yone ni Alex Mwanza kuma Here Better Center Masako twibaya Machakos Imaging Center namba yakwa ni noti Mwanza ina ile
077 7422 Asante daktari nondwauka na utumanzelo amato na kuwe musiaisya niwe ya subi amato maku wewa kiko kwa kikito nomba ulika kutukwa kuno goto na iki akina ondo kiilika baike ndwaile tekwiki ana indi thani wakwatwa ni thina ona daktari ni kana withie ni watethekana kwithani wa tethe wa daktari au nenga kino kila kitu no kutethesa kwigwa subi ni kana withie nacho ni cha kutethia nye nito Robert na indi dawe ne kulyo yolo wa kilungicha uiti tume kwesila ili tukende mwitano na itu sisi ya otomani wako tiwanesa.